wewe kule tutuikila nile. Nimo na anatinye. Nandu wanakulazia yunezi ya utelezi. Test. Na kikamba ni chau. Test yewa. Test yewa. Test kusama. Musamo. Test mutiani. Text. Mukusa test no ya test. Akana ya mutiani. Ya test yewa. Akana na akoni ya test mundu kutata. Text message. TXT. TEST. TASTE. Whatever yewa. Ti yendo you are. Ti yendo ro akulu ro ya junu. Ndio kwa ndo badala test yewa. You and you about net Dia na ndo badala test yewa. T-Tech, you wait your baga text. Wow, get a baga text. Text. Test. Ya mutiani? Ya kusama. They jao. Test ni jao na kikamba. Musamo. Utivela mundu azia mundu mugozu ti test yako. Timu za mwagwa. Ela hapo za mie. Ndio urume andero nai. Nundu aiza njuma yo izi atoli ti test. Ne atoli yo izi njuma ti test yake. Izi ndezela okay ndo meawa. But it isn't the right word. It is kana class chakwa kana type yakwa. Type no kizunguni. Ningeti yo manze ine anditi modeba. Netwela yellow akizungu yele ku replace test. Nondo yera ke muzamo wake ndio ngeza ndo kizamete. Ondo ida kega mundu mukana zambuli venja ndo test yakwa. Okay. No, yeleke wanzize wani judge kana wanzize waize ndo neki yangu au ndo nena kana physically ndo kiungamo nona skin color kwanza bwa kala so baby no sawa by the way test itaona kikamba bana ni muzamo ai muzamo muzamo kana ngoete test yebo yo tell sini muzamo yuko amazi ya uzuti test ya kwa hii mera maikita kwananga sitwa test imela maika kwananga okay mazi ya my base na undu makota ma judge kiunga mojagu sura ya gwili ata we brown we mwiyo ngo yake yenda hata unena hata na ikaisiani na kenda mundu wili ata ndiye nda mundu mukubena nda mundu mwaza ndiye nda mundu me brown nda mundu me mwiyo taboni kana ngatibiti sound 20 nige kwani binti wewe ndo vena tena yuri waambie wakita no dio ndo yendete na ndo ndimwiwe na ndo mwiwe na kwa mundu mwaja no kwenda tene ola waja ndenda brown ya manishara waweta mwiyo lakini tukawete specific so test okay katika muktadha those they know right test
ino ya nundo yiki kila kinambinga ina mia bajo no mundu utabe kuma ba uneke nango nele we ne jawo kela maybe muna nene ya ayena ndo mane wiye yo ne ne mui aywa dawe mui aywa dawe mui iyo adukize yani mane we ni mundu mwiki language yima naambia kwambia kwa ndo mana maundu kuma balani unaona maundu wewe aya ndo ingine nezi kwile mambe kweti mani me udhina nangeni vaina dhina ona imende na udhina nundu yona ne nina mi yengu ko hiyo mende na udhina ni kwile ne kulipa emwa badera die mali ambe mukate na kizungu mazene mukate na kizungu mitamboni wethigeze yani ni mulije box ina kizungu haya na ewe ayendo kizungu chakwa pio alike box na mitamboni mitamboni nenda kuiwa kikamba kumakalani nenda iwe kikamba enda ali box nino ne bingwe lakini nda milika utanenda kizungu mazela la box box dia nenda ile ba resort ngeti pasi ya box kizungu ile kanywa ne kama mjanja through English mazi enda kizungu nika alike box Mercy Mercy please Mercy Mercy Mawia I'm here to request and urge to request and urge and pray and go short tikweni hivyo my heart is corrupt. Corrupt. Your heart is corrupt. Meaning? Yeah. What you manage? Why kwa nimbalani? I request you start your journey. There you are. And go speed through my request. Go and put yourself in the box. And I will look at the box. Ndege tunena mazi kwako. Ni kila box.